Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo ry'itandatu gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe bireko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Turagaruka ku bikomeje kugenda bigarukaho cyane cyane kubijyanye n'imirwano ikomeje kugenda yitegurwa hagati y'umuhari w'izasarambwe ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo aho bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose bakazana ibikoresho ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye n'ihangana rikomeye hagati ya Kinshasa na AFC ku kibazo cya visa bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye. Turaza kandi kubabwira ko intumwa za guverinoma ya leta n'intwaro rusange ya Kongo na AFC zizasubira Doha muri iki cyumweru muri indwi turimo. Tukaba kandi turi buze kubabwira ko General Sultan Emmanuel Makenga yavuze ko bagiye kuba barwana kugeza ubwo barwanyije Kisekedi. Turaza rero no kwinjira mu makuru akomeye akomeje kugenda avugwa y'ibikomeje kugenda bitegurwa ndetse binakorwa mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Ngusabe rero kuri wowe dukurikiye bwa mbere uhitufyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka turamvura inkuru yacu turebe uko ibintu bihagaze. Rero umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC General Sultan Emmanuel Makenga yarahiye ko agomba guhirika ubutegetsi bwamunzwe na ruswa bwa President Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makenga akaba yarabitangaje ku wa gatatu kwigenekerezo rya mbere kwezi kukwakira 2025 ubwo yasozaga imyitozo y'abasirikare bashasha bazingana n'ibihumbi 9,335 M23 iheruka kunguka. No muhango wabereye mu gace ka Canzu mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Makenga yongeye kugaruka ku bibazo bitandukanye bimaze igihe byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashimangira ko iyo ariyo mpamvu M23 yahagurutse kugira ngo ishyire iherezo kuri imiyoborere mibi no kuzana impinduka mu gihugu cyabo. Nkuko rabigaragaza yakomeje agira ati intego yacu yonyine ni ukugira ubushobozi bwo guhirika ubutegetsi bwamunzwe na ruswa bwa Kisekedi hanyuma tukubaka igihugu cyubaha uburenganzira n'ibyifuzo by'abaturage. Makenga yunzemo ko bariya basirikare bashya bama 3 yungutse bari muri gahunda ngari yuriya mutwe yo kurema igisirikare cy'umwuga kandi gifite discipline kizashobora kurinda abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bamaze imyaka myinshi bugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke. Bari abasirikare bashya bariyongera ku bandi barirwa mu 2023 yungutse mu minsi ishize, bivuze ko bizibura mu gihe kitageze ku mezi abiri uyu mutwe umaze kunguka babarirwa mu 2017. nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara bikaba biri guhura neza n'amakuru haragaragaza ko kuri ubu intumwa za guverinoma ya leta ya Kongo ndetse na AFC bagiye gukomeza kuganira ku ngingo zikomakomeye, aho muri indwi rero biteganyijwe ko Doha azakomeza ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika n'intwaro rusange ya Kongo n'umutwe wa AFC imbere y'umuhuza Katari. Nkuko amakuru menshi abitangaza biteganyijwe ko intumwa z'impande zombi zigerageza gukemura ibibazo bimwe na bimwe bikitambika amasezerano, cyane cyane ikibazo cyo kugurana imfungwa. Inyeshyamba zivuga ko ari ikintu cy'ingenzi kugira ngo ibiganiro bibe byakomeza. Hagati aho amakimbirane akomeje kuba menshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, w'impande zombi zikomeje gukaza ibirindiro byazo. Radio Okapi kabivuga ko muri iyi ndwi intumwa za guverinoma ya AFC ziteganyijwe kujya Doha muri Katari mu cyiciro gishya cy'ibiganiro bizaba bihagarikiwe na Katari. Nkuko amakuru yakusanyijwe na Radio Okapi bitangaza ngo ibi biganiro bizibanda kuri kuguhanahana imfungwa amaze kwemezwa ko komite mpuzamahanga Croix Rouge izahabwa inshingano zidafite aho zibogamiye zo kumenya imyirondoro, kugenzura no koroshya erekanwa ry'abafunzwe. Icyakora nta terambere rifatika ryigeze rikorwa kugeza
ubu kuko guverinoma ya Kongo umunsi umwe yemeye kubarekura ubundi gashyiraho udutego nk'utuvuga ko abashinjwa ibyaha bikomeye mu mfungwa zizashakwa na AFC ndetse kubera iyo mpamvu ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi bagera ku 16,000 basoje imyitozo bahawe na AFC muri Canzu na Rumanga mu mezi abiri akurikiranye birimo n'abahoze ari abarwanyi ba FARDC na Wazalendo abakurikiranira hafi bererekana ko iye ari imyiteguro y'ibitero bishobora kujya mu miji igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo umugaba mukuru w'ingabo za AFC we yabwiye ingabo zerutse gusoza imyitozo icanzu kwitegura kubohora igihugu nkuko rero abigarukaho societe civile itinya ko ibintu bishobora kurushaho kuba bibi muri izi ntara zombi nkuko bikomeje kugenda byigaragaza kabarera avuga ko ibikomeje kugenda biba ari ibintu bigomba kuba bizafatirwa ingamba zikomeye uko rero bikomeje kugenda bimera ariko kugeza ubu Kisekedi Chilombo wakomeje gukora gahunda nshya kuko amakuru tugira bigaragaza Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi avuga ko igihugu cye cyiteguye guha Amerika amabuye y'agaciro akoreshwa mu gukora telefoni imodoka ndetse n'umuriro w'amashanyarazi ariko ko Washington yemeye kwizeza umubano mu burasirazuba bw'iki gihugu mu kiganiro cyariye Papers News yo muri Amerika na Kisekedi yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite cobalt nyinshi igihugu gitunga hafi 3/4 by'ibikenerwa ku isi kandi ifite kimwe cya kabiri cya cobalt iboneka ku isi. Kisekedi yagize ati turizera ko kuva Amerika iyobowe na Perezida Trump ishishikajwe n'aya mabuye y'agaciro igitekerezo cyabo cya mbere kizaba ari ukurinda umutekano w'ishoramari. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buri mu ntambara hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa 23 wigarura agace kakungahaye ku mabuye y'agaciro hafi ya Goma. Mu nteko rusange heruka y'umuryango w'abibumbye Kisekedi yasabye ko hafatirwa ibihano abakoze ibyaha by'ubukungu ariko n'ibyaha by'intambara ibyaha byibasira inyoko muntu n'ibyaha bya genocide yakorewe mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Mu kwezi kwa 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije mu masezerano y'amahoro hamagarira ingabo zihanganye kuba zashyira hasi ibirwanisho. Aho rero yagize ati nicaje abantu bose barindwi muri bo barindwi ariko imirwanire cyakomeje. Uyu ni Kisekedi avugana na Papers News wongeyeho ko ayo masezerano atapfuye ariko akavuga ko kuri ubu ibintu bikomeje kugenda bikomera. Aho rero agaragaza ko imirwano itigeze hagarara akagaragaza ko hakomeje kugenda hagaragara kongera abasirikare n'ibikoresho mu bice bitandukanye. Kuri Kisekedi intambwe irasobanutse Amerika ishobora gufasha kuzana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no gushora imari mu gutunganya mu biyagaciro. Ati ntabwo tuzongera kuba nk'igihugu cyo kugurisha amabuye ahubwo nanone tuzaba igihugu cyo kuyahindura. Kisekedi abajijwe kwihangana rya Amerika n'Ubushinwa yavuze ko ntawo bibogamiye ati turi inshuti na bose nyamara yongeye kuvugurura amasezerano akomeye yo gucukura amabuye y'agaciro na Beijing yavuze ko atari amasezerano y'inyungu ku mpande zombi usibye urugamba rwa politike Kongo ihanganyemo kandi n'icyorezo gishya cya Ebola mu ntara ya Kasai kuva mu kwezi kw'icyenda abayobozi babaruye abantu 57 banduye barimo 35 bapfuye. Kisekedi yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare runini mu gutera inkunga guhangana n'icyorezo cya Ebola ariko ko zaje kugabanya inkunga zatangaga. Kugeza ubu rero biratangazwa ndetse biranemezwa ko hakomeje kugenda hagaragara bijyanye no kwitegura imirwano ku giti gira intangere. Dukomeje n'andi makuru umurundi Diedoni Niyukuri Rabin hose aba mu Rwanda biravugwa ko yaba ari mu maboko y'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare mu Burundi. Mu minsi 36 ishize nibwo Niyukuri wamenyekanye cyane mu biganiro byatambukaga ku muyoboro wa YouTube n'abagenzi be Erwan yo nkuru Venandi Kumana Bonaventure Nkuriyingoma na Fabrice Rwiromutima batawe muri yombi mu gihe mu minsi ishize hakwirakwiye amakuru yuko Rabin yishwe n'iperereza ry'u Burundi nyuma yuko Medad Muhizi ukorera agatangaje mu kiganiro
cy'ishyirahamwe Frodeko ko yishwe kuri ubu amakuru aravuga ko yari umuntu yaba ari mu maboko y'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi. Impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Pacifique Ninazwe abinyujije ku rubuga rwa Facebook yatangaje ko hari rimwe na rimwe mu masoko y'inkuru yo muri ruriya rwego rwamubwiye ko Diedenu y'ukuri bita Rabini na bagenzi be bafatiwe mu iperereza rya gisirikare. Iri soko rivuga ko muri JD bafite amakuru menshi biteza gukura muri Rabini Ninazwe, kandi avuga ko nyuma yitabwa muri yombi rya Rabini hari abandi bantu mu Burundi bataye muri yombi bazira kuba baragiye bavugana nawe, barimo uwitwa François Nzambimana uze mu gisirikare bivugwa ko yashimuswe hagati y'itariki 19 na 22 ukwezi kw'icyenda. Pascal Shirahamwe bita Kaldo wahoze mu gisirikare cy'u Burundi yafashwe ku igenekerezo rya 3 kwezi kw'icyenda akubaho yakoreraga ku bitaro bya Polyclinique Loin David. Umupolisi witwa Benjamin Nzabimana wari usanzwe ari umushoferi mu ishuri rikuru rya polisi na Odasi ico yitungiye. Umuforomo wahoze mu gisirikare cy'u Burundi wafashwe ku igenekerezo rya 21 avuye gusenga. Ni no kuro dusoje banywanya makuru ngaha cyo ko usabwa nta kindi rofyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.